Skont ċertu ministri, l-emenda tal-abort hija emenda favur il-ħajja. Dan ħareġ biċ-ċar meta t-tlieta Net News prova jieħu l-kummenti tal-membri tal-Gvern qabel id-dibattitu parlamentari dwar l-abort. Buħut mill-ministri jażlu li jwieġbu b'attakki partiġjani filwaqt li oħrajn saħansitra spiċċaw igidbu lil President Emeritu Mary Louise Colero Preca. Taqbel ma l-emenda tal-abort? Naqbel għax din l-emenda hija emenda favur il-ħajja. Ma u l-ebda liġi dwar l-abort. Qed giddeb l-Emeritus President? Sorry? Giddeb l-Emeritus President Colero Preca. Li qed ngħidlek fil-Parlament ma nix qed niddiskutu il-liġi tal-abort. Fir mhix abbordi. Din mhix leġiżlazzjoni li ħaddaħħal. Qed giddeb lill-President Emeritus? Il-riforma li esperjenza pajjiżna fl-aħħar snin, il-Partit Nazzjonalista kien kontra, naħseb ittik ħafna x'tifhem fuq. Lilek qed insaqsi. Aħna tiġa minna l-pożizzjoni tagħna fil-Parlament. Dik hija l-ispin tal-Partit Nazzjonali. Il-ħajja tal-lom u anke l-professjonisti tagħna jiġu salvagwardjati. President Emeritus qalet li da abort. Taqbel jew le magħha? Se nintervjenu biss fejn qed naraw illi l-ħajja tal-om jew tkun fil-periklu gravi jew inkella tkun f'periklu li tmut. Għalhekk huwa naqbel mal-emenda. President Emeritus qalet li din hija favur l-abort. Taqbel mal-emenda tal-abort? Qegħdin nagħmlu liġi biex nilleġislaw prassi li ilha seħħ. Ma taqbel mal-abort? Iżda diversi ministri u deputati tal-Gvern oħrajn għażlu li jżommu fommhom magħluq meta saqsejnihom jekk jaqblux mal-liġi tal-abort. Taqbel mal-emenda tal-abort? Iva jew le? Taqbel mal-emenda tal-abort? Iva jew le? Taqbel mal-emenda tal-abort? Taqbel mal-emenda tal-abort? Aktar kmini din il-ġimgħa l-President Emeritu Mary Louise Colero Preca flimkien ma' 44 għaqda appellaw lill-Gvern sabiex jemenda l-liġi preżentata fil-Parlament u qed jinsistu mal-Prim Ministru biex ma jiftaħ ebda twieqi sabiex jiġi introdott l-abort f'Malta. Il-ħadd li ġej, diversi NGOs se jorganizzaw protesta fil-Belt Valletta biex isemmaw leħinhom kontra l-abort. Id-dimostrazzjoni se tibda fit-3 ta' nofsinhar minn quddiem Kastilja.